Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pida ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kipulet jong Sadar Police Station haka absen terek mentabnai rempang arajar arpau. Kilakot hajar yu Organizing Secretary jong Kasi Students Union sengkeme usamla or tarnik marbanyang da kebapengat yu hakilai teliki kes kibahap apo ke Indian Penal Code. Hakani ke jinglet sya hajar hakamat Kipulet ke Sadar Police Station lasanran langru yu ni Organizing Secretary da kinong ilam bat da kidikot jong KSU. Om tang yau Organizing Secretary bagi Kipulet kilapha wan hajar handai Kipulet ke Sadar Police Station kilakot hajar ru yau wayud khot kaseng yau balaktep kerteng kum ugari Rinaldi Mauli hadien bala pengat yau hakilai teliki kes ki bahap apok Indian Penal Code katkom kani kashiti balakot hajar Kipulet kilabetha yau gari Rinaldi banwanmi sya Sadar Police Station halani shuwa kalai terek ubnai leber jong snam arajar arpau hakapor khatwai bijem stem. Jadi lawan ni sekusai ba rekod iki ngilam kalau ki kisah barat ada tak kenal kalau di persiap ikas CD kepo dari CD bat keju kepo dari kita cuma kawa bukan kan dari tangkawai ke sulong ba nim sekolah tu bini jadi dia kalau pandai kena ke musim ke along di sekolah jika ada kamera menggui mengelam ke isu apa pun banyak suri tersebut ini yang India barat yang dan dan lupa selomba kat sekarang dia dalam eksamen bagi rekam KMP kedua jangkaan selama eksamen itu kita compare kembali kali sebentar sehingga nanti selomba nangis semat bagi long penuh baru jinggawa terikam nanti wipat an penyedar tertentu bukan besok hem bat lomba jingwan sakot di dekat tu kami tunjuk mesin kalau jing ai mesin mawai dengan penterha katakan angsat kan skam tu ni ba dekat ngawan ni untuk pos kunci andap aduk kita kenti ba dan kita so akan compare but kami try kami tempat yang dari kumbolong ba apa ngat upah dan kumakran pasti melapaskan angla mengikut menjanji kias dan syak harap banyak budget ini kan syak kejap ini ni kamlong ni long perspektif bukan ni puak ai ban ni pun dibuat no mungkin ni dawa ke su kam smut ni puak ni buat bakal kulit mindan ni ba tiru gile aku jong tuti kamram juga yang personal sorta orang rembak yang open mandat ngemlong terus mandat ke jengfung mut berkat ini orang ban kran isu ngemdai bentiang ngemdai benri kran ni ka hotu bisa wan ni wan jengkut wan suwa bagi wei kot ngron kita handai lomba aslong tak wei kadang kini kita ngat rai samla kadang pensat kadang penterha kita kenal pensat ke astrai sutui jemut dekat semua kan dalam sono jangan jikam maksakar ke sutu semak dari terikam iki an ki banyeda ya kejaj bendri amal terikam iki an ya kan haras pat ikon semla jam kejaj bendri jong tang koi kot nampak kita kamram jong kulit dari long ini yang penyulam beri muswa long kot mati isu long bolak seliang kejat terus spot ba seliang kejat dan kumpul kolong kita lagi an sarkar tempat ba kadang cengai ba bang kandra bagi be di kredit na jadi hajar nut di parcelah di bom sumadan ko selawan penisa kun binang yang gabe pan pai cakap pulang nilai kam smut bagi rakat tunghum ya ko empat ko padela ndai ini sukma menterekam dan jing jarjar menterekam jadi mati kum jingwan kum ketat diberi masbah wan hikmah dan jarjar ngiru ngapa kat bagi pak penting banyak rujuk